Lada the voice of the people party comes in sharna do abobra ngin taro ek epic. Ngimi namar ngi snow ya kata ka jingling a ka badan ha ki patba nong shongshna. Ngimi namar kata ka jingor ka jong ki patba ki badan ha ni ka ri ka ite ka jing. Ngimi namar kata ka jingling nyar ka badan ha pring ka jat ri ka jing. Na kata ka taw ka por bangi seng ni ka party tu. Ni seng hor kata ka nongim ba ka dei ka sur ka jo patba. Kali ka sur ka jo patba ka bang higi kwa ban bu ya ka kerteng ka ban lam len ti ni ba ka ban lam ya ka jingot ka jing prakhat ka jing. Kapan yang pintar mau yang ki nong sandur yang ni parti, bagi nong sandur yang kita ki nongin jaga parti, bagi mi dengan marun kemau yang kita kesur, ni kemau yang kita kajing linga, kajing pisa, kajing salur, kajing ritmen sim jaga jabrio, kalau sedang bersawabha lalu kisah arajar kapra terter. Kali kita kalau penongi bangin hapan shimmi kini kesenjam, bak kali kita taruh kalau penongi doktor Batskhem abi lek keleng bang pinshan, bagim jukam Snowtonat balik terbur. Ia kata lawa daun lawa dong bagi kita kiseng sang putri. Kibang yang di julik terbur kelangan company mo. Iong ngam ju kamlet kabumut idang lagi. Tangba ju kam Snowtonat balik terbur. Kiki yang yang di julik terbur mereka tahu lek kerobot. Gimana ni ban kerok ko kipat babi. Gimana ni ban batai ban Snowto ikipat ba. Haga jiri jo kipat ba pakai Shisha ba. Badru begini kan Snowto ega jiri ke jongi Paidbah pakai Shisha ka kada i ko ban shui kai ban Snowto ban ya lamye ke jimot ke jibha haga begini ki wi ke seng seng protekin ko abu Paidbah onong over shy was Snowto leni ubanong enlightened politically enlightened kaba ki Paidbah kin Snowto ya kada ka jing kidani ke jing shampang ke jing Snowto ka shy haga ni pakai Shisha ka kim ko ya kada na kada ki persang ban ya lambagna daga ba mau tahu candidate jong ka voice of the people party ubat tang le thebot yang dia umlai Hynrei penban uwan mentaban krobot kanon kota ka jingkan ju Dr. Batskhem kamdam jing baklawat tang khniaru nama ngaru ngasmutu kota ki brio ki badan ya jing kitri ki brio ki basmutu ya Shisha ka kara ki brio ki basmutu ya kamdam jong ki shakri Paidbah ki brio ki basmutu ya kata ka bor jong Shisha ka kara bat ki yo ipa ya jing shibol jong kita ki shakri Paidbah na ka bor shaka bor Kim jukam sotna balik terbur. Nomor kisno bagata ka dor bor jong kata ka bot ko jiki kakala leno eno haba kine ka jutek bot prem pension nongin. Lani busulek dan pendek rukun kumbadan kibong kinek wakar kim ko balik terbur. Ngamit beritang Dr. Batskhem. Ngadi wei berpekat kunta dan sibun pak diberi ki bang jitu. Kim man Shisha balik terbur. Kim ko asyuk Shisha balik terbur. Bat mereka ki ong isulek basaya yo sak yak kibri. Nomor kisno balik terbur. Mo laban yap Shisha lani syak yap Hynrei haki brio ki baspat ki shampang ki pension molen isno tu yim yak hiru ladang yim letapur but bon ba mentang yo snow dan ki bon lada the voice of the people party comes in sharna do abobra ngin taro ek epic kata kami na jing sautu ya ka dor juga vote ba ya bor juga vote ha bang yima ba thau pe kaman jing pe letapur ha ba tarno ba kan de jing sautu ko ba